ka World Vision India kumju ka sengsan partai ka People's Democratic Front PDF Zonal Committee Mawkynrew konsensi ha ka sibalang kilano sniang da ki Tiar jingada na ka jingpang COVID-19 kum ki PPE kits ki surgical glove ki hand sanitizer ki face mask sha ki nong trai katran ka koi ka khia ha ki PHC ber ki sub center ki bahab ha ka Mawkynrew CNRD block lengba ka Mawkynrew PHC ha ka jing lang la don lang ru da omeli ka Mawkynrew konsensi ba bante doleng do ubadei ru menteri sarkar ka jala bade pe katran agriculture bat sport nolor ba bante doleng do la don lang ru kinoi lam ka World Vision India ba kenthop yo sejang hokep program manager kinoi lam ka PDF Mawkynrew konsensi ba kenthop yo ba iranja president I Dr. ICM bade in charge ka Mawkynrew PHC ki board pnya snong ka Mawkynrew lambat kiwe Teknik kalau ke sisa ke bas, semua tenak pat bagi beliau ki realize immediately bahwa yang kita kam menilai itu. Jadi nanti kada pembentang yang saya kendor lang ni, yang saya banyak perhat bakum lu nang ni kini kita ki bagi wanra nak yang World Vision, ki wanra nak yang ki jong ki member jong ka, parti ke jong iman ai sumba, nyo ban ai limba bagi nyo ban lek sikisnong kita. Bagay supaya ban ong ipikan dia ni. Kat kum kenika guideline jogo Ministry of Health and Family Welfare mo jogo ministry ba ngasiyo so kay kuntung ye karan keleng-keleng iong ba ki yadon kam PPE lo ki baitre po ki health center la ni haki PHC ki batre po snong po tawon pe ki bede berkot kya yung ni kwa bandeng PPE lo bro ki pan PPE na syukwa ban kran dia ni kwa ban syai pi kapung ka ministry jonga health lo yung ministry lo health so kan dia la kran syai bayang ini ki PPE idai tang kita ki brio ki ban phom ban let ban sumar ki brio ki bala dep test positive undai bagi dia deng bani phom PPE lo bro di ban sutu ki ban phom PPE ngan itu PPE di ki doktor ki asha mo agan mo ketika gloves ke PPE mask ano ka mask ketika bedon kampalan bandeng banlet banpen Henry ban pompa dia PPE day laga pilih banpen ban sumar ya itu beliau belajar kata ada don kam sisa